Yo, Snack storyteller, Vayeno Simza, the lyrical ninja. Anabazali ekaya ndedwa, anabazali ekaya ndedwa. Umama ninaye, no tata ninaye. Igama lami sizizi, igama lami sizizi. Bawo kanxolele, bawo kanxolele. Mama nindodana baphila ngamatohwana, wayesemncunyana kodwa wayesenayo ingqondwana. Engena uniform esikela bamgezela abanye abantwana, kunzima nodlala cause uvalelwe ngusathana. Behamba belala esifemelini engena khaya, mama enesikhulwane sixelele kophezulu yaya. Bephele neziphunga xoxa enestress betshaya, ndakuthanda ndodana ndawuva umphefumulo uyangishiya. Mama kudlalwa njalo vula amehlo wasidubula isikhala, ngapha sithi uvale mbambe nangengalo ngibonisa inkathalo. Esesisiphelo mama senjalo, emhlabeni umkile ezulwini ufikile. Kulungile ikhabile ibhekile, endleleni unikhanyisele kutata unibulisele, nakuhlwele ngami ubaxelele. Endleleni unikhanyisele kutata unibulisele, nakuhlwele ngami ubaxelele. Anabazali ekaya ndedwa, anabazali ekaya ndedwa. Umama ninaye, no tata ninaye. Igama lami sizizi, igama lami sizizi. Bawo kanxolele, bawo kanxolele. Yeah, ngoki out kumele zame sele kubanda kulo makhasi, noba sekunzima njani kodwa bawo bemthandaza. Wathola isibani wanemali ngoki kusasa laqhakaza, kodwa kuba umama engekho lonto bihlala imkhathaza. Waqala usela utywala ethaveni ebetha abantwana, kuba inhliziyini enqala ngotywala bezama ukulibala. Betshintsha kwabantwana kanti uzibizela ingculaza, ngokakho kwenza ngakumbi ngaphakathi lento iyamlimaza. Sometimes athethe yedwa idepression nawe iyaqala, bungambona usonwabile ngaphakathi lento iyambulala. Ngelinye ixesha cinga umama ubusuku bonke angakwazi nolala, ifika ingqondo kasathana bawele nokuzibulala. Somandla unosikhunthathu ukwenza izinto zibe lula, ngoba namama natata nasizathu sophila. Somandla undithathe kulo mhlaba ngoba umama